Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Na chinga kichinde wono mwanchumo ligerengo kwarigani SMS ya mangana majia enseyemo yabono maragobali tukonelia Jumatatu amangabereka okolekana zitariki cy'emerongebere nenye umutinyo 10 mwaka bw'ekiri bubere na merongebere nebere asenchera yobwengo mwanchumo ligereya inyironto akwarigani ya mange ayubongo chikogo sansamuranira nawo kumanya senchera yobwekiranu enseyemo yabono marogoba chinsa osensa neye muri tanganikima tatsora mangana yu asenchera yoko ya chuta Wata wale mawa bange lakini bange mbugwati kadi ekoboro kinga mbugwata wale ma ekero wate kadi elia turigochogwa na inde none kere pasa yekurugwa okukati kworokia abantu bale no bolema niko machaka kwelike lero bene imiya ibene county ya Kisii. Ni huzuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4. Na singine hata isiripoti. Omukagero bwe myaka 40 mutajerete nsomwana bwe myaka 9 niga ikiwase kigambero litukulya lere county ya Nyamira. Akakunja kwangu hata kukaa hata dakika 20. Akaitwa ni ndugu yake, akaambio kwako kuko na mwaki kumba sana. Abana babere be myaka 5 no yondo be myaka 3 ko yere nyomba weka bali bwara ligo sento komanye. Asa yomo nenda mange munchumulika wono isaranse kumanya senchira yoboye kiranu ritirane nkroko Vincent Onyanja konyachaka kurose county ya Nyamira omukagero yemobono yobwate myaka 40 gatebekana ko mutachiranse umwana we myaka 9 litukuligoro ni gobona asiri tukulya lero bakago ikiwa bosyo bweke gambero ase county ya Nyamira mukagero yoni gabeta ko mutachiranse umwana uyo asensemo ya sironga bosyo umwana chebina igabakago itabira nege kore kibuna na mahene na mutachiretenso umwana uyo we myaka 9 roboti rwasenchira yoboye kiranu muri kitobene kurase county ya Nyamira Job Mahangi omukagerwa asekina gyoko unerelia obwene bwo mwana oyole ne myaka 9 na ikigwa asekegambero kya Nyamira asanjira nagokora enganeyo nigo mukagerwa yoyo bwate emyaka 39 akagiro kolengane yo asensemo ya sironga bono aganyetse okonachagwe koti okurabe chitariki 10 omotienyi okobwati iso mwana oyu naichanira gekorekyo asasa bali chikoko bwachigwa elinde anyore obwene bade tumura ni dari ko mi mutinyi anaje bono je tu yuko ko na ngiri nya sa tiganje wani ko to omobisa bw'abana ase county Nyamira Samuel Koril naichanira egekorekyo asate bamatuka bwangoiga nigo ebikoro bunebyo byabere bigokina ase kerengo. Ni huzuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4. Na singine hata isiripotiwi.
nasaba abana n'abaiburi gwesokia ekere ebikoro buna ebyabeire erinde banyore oboene. Tunahimiza public in case wakiona kesi kama hiyo wa report immediately, ndio tuzuie na tulinde watoto wetu, na pia wazazi walinde watoto. Utapata mtu kama hiyo alikuwa anajulikana na mtoto na ni mtu anajulikana kabisa, wazazi wawe keen kabisa, wazazi, community wote, hata walimu walinde watoto. Ensemo yende omobisa bw'abaana ase county enke ya Nyamira South Ndayala Alijo asaba abaana n'abaibuli koligia obosemi na gukwanirwa ekeramangana bunaya abeire elinde konyora obobwenigwa oboikeranu. Whereby a 36-year-old man has pleaded guilty for an offense of defilement. I'd like to urge parents that to come out strongly when such matters are reported. This is because when they come out, we are able to do due diligence. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiya mono muri kitabene kurose county ya Nyamira Job Maangi asorobotirwa senchira yobo ikiranu omunyakirobo asensemo yokogaralichi kokurwa sensemo ya Southwest manyekanete buna Gideon Nyambatini kobonate bire buna abantu mbachikogerwa manga higoro yelichiko yanigago chekero keri ikeye togandrete gochengera higoro yokobo kwelichiko anasense ya Kenya omuri kitonde mo Steven niga twaligane roboti uru asenchira yobo ikiranu. A wiki yobosemia bweli chiko Legal Awareness Week nigo yachaka benerero imebigambiro au imense ya Kenya. Gideon Nyambati omanyakero bwe kiombe kyabayiriri beli chiko Law Society of Kenya LSK orosagirwa Southwest na chengero gochaka komorobeli oyuo. Ekinendo chakorani ase county chito chikoti high court jire gati yitu gaisano Nyamira, Kisii, Migori, Omabay na Kilgoris as high court stations. So tuabekire ebi chitent ntobeka abana abawakiri n'abantu barabe bakubakonya asogo konya abantu be community ondo bwensi ratwara mu cyando tuamurangiria chike n'abagokonya. Legal awareness igotogo kwanera amangana ye ebina na image and ons era society regarding buneko related as ebina na copyright court. So etokale koina na what we call free legal advice etorega between 24th ya chakalero back on Friday. Imeye wiki ye ase bigambiro au ime Gusii niga abantu baranyoro semia bwabosa na ogosangana bawakili apo barabaye obomanyibwa ime igorebina au abantu baragani ogosemigu. So therefore we want to invite abantu bamento baregaiga moche munyale baso okonyoro bosemi speak elinde munyale bakonyaka. You can even get some advocates igaiga munyale contact yabo elinde once kwa rule from this desk na wokwenda kwa mwakirisi mbadaye elinde mwagamba kunyara advice. It's purely free. Please jumwens elinde tunyale konyana as a society. Abaigererie bina nigo bakeire kwemero beli bune yeiga okobeko bakonya goikange n'abantu na gosangamo. At the end of the week on Friday we likely to visit the Manga Children's Home and the Kisii prison where we give legal services and also give some kind of gifts to kids who are accompanying their parents in Kisii women prison. We recognize ourselves unachi heroes because they told us all we can take as a society. So therefore we chose this week we give back to the society. We are having it in Nyamira, we are having it in Keroka, we are having it in Ogembo, Rongonero, Omabay, Keanja, Migori, Chikoti Jones, within our region. We are giving free advice. Please come one, come all. Reporter ya Ndizi TV, Elietaliane, Ndemo Steven.
Mbiyamono muliki tonde mo Steven Asorobotirwa Senchira yobo ikiranu abantu bareno bolema ase wodi yebene gotoka se county ya Kisii niko bachaka kweli kiabene bune nchiremo yogo chigokonya ka ekere serikali kubata kobokonyi anego cha se wodi yo yebeno muliki itobene Josephat Amisi na Mange nase egati kenyagitali ya ibeno yegotoka ime constituency nyalibali cha cheme county ya Kisii Nomo yegabo kubaleta amo abantu balia bamenyeta mono bolema elikonyara kobaga bago chaka kwelikia nabo igo konyara chikadi chinya ekiranya ko bachiko bakonya asobugima bwabo omoyegonyara ko bokorawa aneno mu MCA we ward eyebeno Steve Arika tubata balema bange lakini bange mbugwati kadi ekobaro kinga babwato balema ekero bwate kadi elia turigochogwa na inde none kere pasari kurugwa gokuruka dirikwarokia igo inche na mheshimiwa kutoka kama se county assembly paka mheshimiwa se wadi ole nominated kwa Kisii balema na mheshimiwa bande na twachalero na banyagitali koranga abantu baitu banyol kadi echo na inde basomiwe na kibago chake byombe egere bakonyeke asamatuko alemana Abarai anene aba MCA kurwa ase county ya Kisii banyarako bagwikirana somo yego yo niko banyarako bakubasegeta abantu bameta bono bolema nabo igo kwenyorera anene emiroberi ya serikali irachikoba kwena nagochia asa abantu abo bamenyeta mono bolema kuri alero mtete wakara umushimwe ngambu ya mwana sinti yoko nyara wale mafu na wancha kwa musani yo nchemno muiguru ibeno wodiga singularly humbled kutoka ngana ondega sinyencho nga Steve no yo nemonsione enjikindega tutatu champion mwana ya wale mafu twabase igetire basubase bikundi wetera kwa assessment onyochikadi ya National Council from there babe empowered into that ku eradicate na bale mafu bali bakwerolera mwabera nabo igo nabangina bali bami to bali nyomba ubata bana bare mafu toba imishanga mo baise kubisa bana banyomba bali ateisiko maisomarole elinde bamanywe na barabu babarwe kuna bale mafu na barabu any benefit go tafwa bale mafu na barabu banyora igo twaba kirembiye mono and we stand to support you na aba MCA wa Kisii County Assembly ba abare mafu mbaro roto bwate bane bago champion exercise yake gya bare mafu will support them and make sure your level as your living standards are being supported. Boigo abatereneri babantu bamete amunombole makuru county ya Kisii. Boigo niko bagakiwa amonogo chamo kwa bantabu na boigo gotogia serikali ya county ya Kisii asomorobelio bene yanyaleko bagikobeka kweneke yanyaleko bagikira abantu bali bamenyeta munobolema koru 2021 chikadi chirichi nkoro cha ngocha gosira chire njirgo tumike kyara abantu abange basoire fraud bangaineri wane serikali gatebe tutekete kiro mole mabu upgrade system aigwe kadi ngao ere ebwate security features nyinge abantu bamenyete amonobolema niko banyaleko bagotigwa isiko asemeroberi ya serikali kubatikana n'abatereneri babo abanyarako bakubatukengwana yabo yabene Tege tangani kabisa kwenye tuwebire pi ero tuinyoirwe nensemo ya gitari ono kuchikuruwali gutole na hande kuchikumanyekana tole none keroko ende gitari na boko nyoranga kwa ruwali gubuya Omo MCA Steve Arika boigo nigo wabagania abantu bali bamete amonobolema anena abana abanyarako babakobiswa amana baibuli babo banyarako bawesokia elikwelikia na boigo wasowa asomorobelio olibwe serikali irachikobage kwena nobokonyi gochia abantu bamenyetamo nobolema mbeiranana tigatubwaterane ngochinji tolibeno nande nko make tore sure nga nabaga baba nominated na wale elected ngokuna tore obugima bomolema na kero muntu olibeno echenjige gochaka kurwake gochigo Kwa reporter ya Ndizi TV kurwe wodi ya Ibeno ime constituency ya Nyalibali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi
Biemuno umurikite bene Josephat Amisi hasoroboti rwasenchira yoboye kiranu mu governor we county ya Meru umegatabana kawira mwangaza ni gobona berega gote abunera taranyora roboti rondo ronse ostaranyora li huko lindo lyonse rwasekyombe kyogotukobo kurumi EACC aiga sense ya Kenya anigago chama ya kawira mwangaza gako muchigwa anenase chinchira aberega kurumire mogo chia saba korribe county yo ya Meru yegotebekana buna kawira mwangaza ro mu governor we county ya Meru niga beta kumulika umugako yebuno yo mubwaba kuri mbere mase county yo anene uyo bereba kurwa machiko go cyasere mubande ase county yo ya Meru nana boka wira boiganika gotebekana buna gatya mu mocha mubwateraneti ngamono kubalika baise kaba mu babere emeremo ase county yo ya Meru. There are allegations from media that there is an communication from EACC. We, as the county government of Meru, we have not received any formal communication from EACC. We just saw the news on media yesterday night. We have not been served with any copy, and we are very surprised, but still waiting for them to serve us. And immediately after they serve us, we are in a very good position to give all the relevant answers to EACC. We understand from what we have been reading via social media that there are allegations, but I don't want to speak or talk about something that have not been served to me officially. As the governor of Meru, I'm still waiting to see and waiting to receive any document or any communication from EACC. Na chinga kichibono kawira mwangaza yuru mugavana we county ya Meru ni gabori aba MCA kurwase county yo koene kibuna gokora balemeremo yabasenchira yo bwasi yo no bwasi kuna gotse abuna bono besa nchiyo chigo chikubwato kwa chamagendero gochi asichika chi wodi au ase county yo onye nchira beka bene asamaliko na chibese chigo chigo tumekwa ase chi wodi au himeye county yo ya Meru. What I appeal to our MCAs as your governor, my doors are wide open. Bring a proposal. Let it be signed by the speaker who has led the mapambano for the last 1 week. Let the speaker bring the document that shows the amount of money that you want. Even if it is 200,000 per year or 200 million per year, I'm ready to give you, provided that it is anchored in the law. Kwa hivyo naomba mfanye haraka, muniandikie, hata kama ni kesho muniletee. Pesa ikikuja na wapatia, lakini lazima pia niwe na written document, a written something that I can also show, kwa sababu tukisema ni kuongea kimdomo mdomo, mtaniruka kama vile mumeniruka hatukuwa tunaongea. This time round, mambo yamebadilika. Hakuna pesa nitapeana kienyeji. Hapana, lazima kuwe na sheria na sheria ifuatiliwe. Kwa hivyo hata mkifanya allegations za kwenda juu kupanda chini, nataka kuwatangazia ya kwamba serikali ya mama iko imara. Na gotigana na yo soroboti rondero go ichana libono abana babere oyo mubwate myaka 5 no yonde myaka 3 babere bagosire ku mabwabo kubwategana no kujya kwenyumba yabo ase kenyero kia mthire gotoka se county ya Kirinyaga ama nigatebire bunama ega yokurimyo murasi nyombe cyoni ali banyora emebere yabana abo abono batoka babere bakujya ego cinga cyocero botiro banyanyimbo bagote babuna nigo isabana bwabetega usawatiga bana ubaraire ekragenda mu muromo abona lyamanyigwa ne yamatebuna enyomba yaye ngo yere abwasa abantu banyara gotoria gati y'ebintu bikekolenda abana barenge nyombe yo nigo bagia goika gokwa. Na ni mimi nyanya ya hii watoto walikufa. Na saa ile
baba yao alimawacha akakuja kwangu, hata kukaa hata dakika 20. Akaitwa ni ndugu yake, akaambiwa kwako kuko na mwaki kubwa sana. Akikunja na huku akaona kweli kuko na moto. Akakimbia haraka, akakunja akaniambia nimpe mlingeti akunja aokoe watoto wake. Akikunja moto ukawaka sana, akashindwa ni kuingia. Neighbors walikuja wakajaribu kupigana na moto, lakini mimi nilikuwa na mwenye hii nyumba. Njoo nilikuwa na msuia asikunje kuingia huko ati kusave watoto, na already moto ilikuwa imewaka kwa hii nyumba yote na imepanda mpaka juu. Na nilikuwa naona atakunja kusema ati anakunja kusave watoto wake akufie huko hata yeye. Kwa hivyo mimi nilikuwa nangangana na yeye asikunje hapa. Kwa hivyo manimba walikuja na wakasuia, manimba walikuja wakajaribu venye wajaribu mpaka zimamoto wakikunja, lakini walikuja mambo ikiwa imeharibika. Saa 4 hivi na dakika 15 tulipigiwa simu na OCS wa Kerugoya, akatuambia kuna nyumba inawaka moto karibu na shule ya wachichana ya Mutira House. Tukakuja haraka tuone kama tutaokoa moyo. Alafu wakati tulipambana na hii moto kuondoa hii mabati unaona hapa, tukakota watoto wawili, mchichana na kijana walikuwa wandogo. Kwa saa hii hatujui kiini cha moto ni nini, ndio tunaenda na kuchunguza tunjue. Asege kole kibona abana babere bakogera nyomba yo mu myaka 5 yondo bwe myaka 2 mwancho murire na nkogendero mutumo komoke tatengere ko ikasten semende studio bitumena na Victor umwana yo bobanga tumanyina ari abereka kolekana anenda sensemo ye Chigosoli nkurana ndaseka kerebosi kole ndebono Chigosoli. Mbea mono mwancho murigeria wete ogwege toseni kya Ndizi TV na maine Victor Sultano ibo banginde ngo kwarigania semesa ye Chigosoli mugoro rero twachakire ko rwase county ya Kisii anena iga Ndizi TV abuase ebiminano byengoyo bye timu ya Ndizi TV FC bigendete kubwatanze anenekera bagendete kwyarigania go Gosolia nebichi timu awrit kuregoro Ndizi TV FC ni go baumeranete ne chikocha asorogongo rwa Gusii Kisii region coaches abuase Gosolia korekanete ase chinsemo cyanyatieko chitimu ekibere ni go kya soganetie egolie yamo asemo ase Gosoli yekebosani yaraganetiwe asensemeyo yanyatieko muri kito captain 001 Demo Steven Albatiro asekerenga kyogosira Chigosoli etimu yenkoyo ya Ndizi TV nigegenderete neganga yogotemana ne chitimu ao imeagusi asegeti kyanyatieko kyabwatani abange be Chigosoli nigo Ndizi TV FC yatimanete na Kisii Coaches FC. Enseme ntangani ya chiete makari yo gotabekana kurenda sensemo ya kabere omogosori Ali nigabegeta baoro kya bosio. Open! Ali! Chitage kankeigo nigo Ndizi FC yabegetegorio korengani asaba Gosoli bonsi bagoketo bwamereri aseke minanekyo. Tumecheza na Ndizi TV, nimeona vijana wako wazuri, tumejaribu ile tunaweza, game imeisha draw but ni mzuri. In fact hapa muraba ba Ndizi TV nabaya batemiro gotominyoki mbabwate experience yake, lakini rende tuwabaire experience ile saine. Imekuwa game mzuri na game safi, tumecheza tumeizi vizuri, kila mtu nimeona ameenjoy, tumeenda 1-1 na hiyo ni morale. Samari tankoro ku Thomas Akwena Sasiago andena mono litangani nganchere ntebembu ya mono ase Ndizi TV aso uko inyore vijana na karate sponsorship yeye na ndamanda na moyo yoyo umupira mbuyolenge umupira mokongolenge lakini ndenje no mokongo na lenge. Nili promise Ndizi TV
vijana wa Ndizi TV wakifunga coaches, I was to resign today. So it's unfortunate hawajatufunga, so naendelea na kazi yangu. But napongeza sana Ndizi TV, tunataka vitu kama hizi siendelee sana. Mbakire toboteneri bwa Ndizi TV ekoko aso kwa chigosoliri bagaligi ya elio gosire biegwa naende Ndizi TV ndo chungwate timu ingia ndage tomurenge sana musoya bana ba seligi baba represent a seligi on our side organize story buna chikoch tuchaga waka eligi ya bagaka ya Premier League. Ndizi TV yabere kwende station ingia ase abantu munantu okabantu abande twasire chinya sore ime abande chingaki munabono tange turangao okoba yebintu munebyo Ndizi TV yanjire gotaretera mpira munoyo twanyare goekonya ne twanyare gocha gwisukuma gaiga torena giturasike mutu ama tukare bosio Ndizi TV FC negendere kogosori ne chirombe ao imeliro balia Gusii 7 asiende safi 7 Koripoteri ya Ndizi TV iletalia Nendemo Steven Captain 001 Mbiamono 001 asoroboti uru na wega soko aligania egosori iyo kwegena kwanenga ase gosori ende ndojiko gosoka no bwa ase gosori yasengenche gosori ikiaeta tokamachigwa kwa ikie twachire draw igo eikiende balitora umerane banyakuyaligani buyake gimake bobu buno boito utikana nayo tugende ase chigosori chinde chia kibosani chingaki chiligi au chire somo tumoko anene engaki yabonega anene li ya division 1 na boigo regional league chitimu awani ko chigendrete kogosori chigosori chia kibosani iliko yaligania soko chaka we season yegocha we chiligi echo timu ya Kisii Industrial ni gocha umeranete ne timu ya Nyamira Super Eagles litkorigoro segeti Kenya tiko sebasokanetie egoli ayemo yemo Douglas Omwenga no mokocha wa timu ya Nyamira Super Eagles. Kwa majina anaitwa Douglas Omwenga, coach wa Nyamira Super Eagles. Tumekuja kucheza game leo, tumecheza na Industrial Area. Ingawa mpira imekuwa ngumu, tumetoka draw 1-1. Vijana wamejituma, lakini bahati nimekataa. Tumecheza tu ball poa. Ni vile tu tumefungwa tu juu ya blanda kidogo, mistakes tumefanya blanda moja kidogo tukapatikana wakatufunga bao. Kitambo tukaikula zio bao. Tukicheza tumepoteza nafasi kama 5 hivi za kufunga mabao tu kuzipata nafasi, ndio mpira ikatoka sare ya bao 1-1. Sasa mimi nadhani kuende kumuzio game ningi atu akire. Tuteme game ya next. Okay. Asa Marieta Nkoro kwa Abraham Elinde Kegera. Mimi ni mchezaji wa Kisii Industrial, mimi ni captain. So kwa game ya leo kama Industrial tulikuwa tumejihami, tumecheza against Super Eagles. Wanacheza Div 2, sisi tunacheza regionals. So tulijihami na tumecheza hii game hapa. Tumeweza kuwa pia na uwezo wa kutoka draw na mazoezi pia tumekuwa nao mingi. So kulingana na hiyo pia sisi tuna support hiyo Ndizi TV. Ababwatani ba ensemo yekigambiro na wego aba advocate asorogongo rwa South West branch nigo bachengera tobo wibwabo asumupira wengoyo ase amaliganio ya Justice Cup Winners LSK aliganitikwe asomochio Nairobi. Ababwatani abo nigo bakorete etengo nechengo asomochio bosongo na gwakera ngambe yamuno asokoira obobwi bw'umupira wengoyo. Abaigete timu etenene motuga iga ne timu ya South West branch eye bwate Nyamira, Migori, Kirigoris and Homa Bay. Ntobwate sports Nairobi aso wako mupira ase Kenyengima na ase branch yeito ntutwabwete tukabu mupira oyo tukayegwe gakombe kimoje tubwate gaiga nande tugira ne ribari ba participate timu ya mono nonye bari ba bete ba tuwaka na barabu na babu tuwa mbia mono sauri ntwakorete imechieso etabwate bokongondo bwens na ende mbato eta mafunzo keruto komnyoka na se competition yi ASRSK South West twakorete mupira bwa magoro toko ga football bweka kitimu jinde njabwa the volleyball tigatwara na basketball patie branch yeito gaiga into participate ase aso mupira football balenge kitimu saa 2 lakini ntitwabete the best tukawini trophy.
chigosori ne mirimo gabo chigokora enyomengi akegima chikobwatana ndo chekera nsemo rigendete kubeka omokia elio kene kinga goswana nere ne chigosori ara yosbono tumero ne chinsa isaton komanye ase obwagari kurwa sensemo ya EPL Vincent Onyancha ya komosmali. Yumuno Victor Sultan kuransemendi studio so tumanya mange anene asensemeria ye chigosori monchu muligire bonana mange tobatoko kwaliga nende ko bwatekana nebironga nchirenya kiro musumali magana majya senchira yobo ikiranwe nsaye moja bono marako bachikura gaisa to jabo tukubona botambe ningira nasemesenya